Ui, baina zer gertatu zaizu? Eske, dula 4-5 urte lo hartu nun, zaustarraskok bezala, eta guantxe horrez natu naiz, eskonbro tarten, eta aluzinauta no, ez dago ezer. Ui, ikusiko zenun, hausua nola aldatu dan, izugarri aldatu da. Leheno baratza zeon tokian, oaindana parkina egin duen. Ustez, luxuzko etxiak iteko dia, baina hendik ez du ezerrin. Gaztetxeare bota due. Eta dana aldatu da gure herria, bai, gaztetxea. Eta, auzoko festak? Auzoko festak? Etzaeko ba, azken portuko auzoko festetaz ez da? Hoxe baiet? Oie gazpaldi bukatu zian, nazkatu zian gaztia eta herritardanak lan haitiaz, eta hoxe esan zen akabo, eta antxe, bertan behagatu zian betirako. Position in the world. I'll tell you, bad news filters through the crowd fast up at the top there, but Ralph Walge is an accomplished ski jumper, and I'm sure he'll handle it well. Oh, gee, he's in trouble too. Get down there. What a save. Good save. Great save for Ralph Walgeberg, and you can hear the crowd. Huge collective sigh. Oh, he came so close to not winding up standing at the bottom of the hill.